nenyanga ukuthi inyanga ayikusizanga kanti cha indaba isedlozini lakho kunakela. Okunye futhi okudala ukuthi umuthi ungasebenzi ngoba kuninganingana ukuthi umuntu ungasebenzi. Kukhona ukuthi waphonswa umuntu wasiyavala ukuthi ngisho umuthi wakho othi uyawusebenzisa ungaphinde nje usebenze. Kume nje ngawe kuthule ukuthi ngqi. Yebo. Yabo. Ikona-ke lokho engifike ngokuthwebuleke mina-ke ngayo le nto ngokuthwebula le nto le yilahle le ovalwe ngayo. Yebo. Kwesikhathi mhlawumbe ubangwana yidlozi. Idlozi lakho lingawuchitha umuthi lokukhahlela uyisele ungaphindi ukwazi ukusebenza umuthi kuwena. Ungasizakali ngoba manje uyabangwa nayidlozi. Uney'nkinga zedlozi. Iyona yonke-ke into lena ebanga yonke leyo nkinga ukuthi umuthi ungasebenzi.